Pozdrav ljudi, nastavljamo dalje, idemo na 8. zadatak. Kao što vidite, u pitanju su osobine kompleksnih brojeva, odnosno šta sve možemo da zaključimo iz algebarskog zapisa. Dakle, realni deo od našeg kompleksnog broja z jednak x i on je jednak z plus z konjugano sa 2. Rekli smo naravno, znamo brata konjugata i on se lako shvata, znači on je x minus i y i vi sad možete napraviti ovdje zbir sa konjugatom, bratom i onda dobijete 2x, jel tako, zato što se i y i minus i y zapravo skrati, onda kad dobijete 2x podelite s 2 i dobili ste zapravo x. Odlično, znači to je ovo prvo svojstvo koje smo dokazali. Dobro, ajmo da vidimo šta je sa drugim svojstvom, znači oduzmemo z manje z konjugano, nema velike ovdje filozofije, znači prosto idemo na x plus i y, oduzmemo x minus i y i sada gledajte ovako, znači kad podelimo ovo sa 2, naravno x i x nam se skrati, dobijemo sitnu dozu dopaminčića, ali lepu, je li tako, da se osjećamo bolje, i ovdje minus minus, ostane nam 2 i y, podelimo sa 2, ovdje još jednu dozu dopaminčića i to je to, znači dobijamo i y, je li tako, i ovdje smo, zapravo ovdje treba da piše 2i u postavci, znači ovdje kad se i isto skrati, onda još malo dopamina i to je to, znači milina, dobili smo rješenje, to je za nas javno mnjenje i pomirenje, tako je bre, idemo bre, dakle što se tiče ovog prvog svojstva, to smo ukazali, aha, ovo je prvi slučaj, dobro, još prvo, da, ok, znači ovo smo završili. Dobro, dalje, kako znate da konjugat može da prođe na žurku kada je ispred veliko obezbeđenje koje sprečava skoro sve da uđu u klub? Znate da je konjugat partijaš i da on svuda prolazi bez problema, tako da konjugat prolazi kroz zbir, konjugat prolazi kroz proizvod, imajte to na umu. Znači, konjugat prolazi kroz zbir, konjugat prolazi kroz proizvod, to je uvek ispunjeno, tako da to je važno svojstvo brata konjugata, tako da to molim vas imajte na umu i zapamtite, znači to je dobra priča, da konjugat prolazi kroz zbir i prolazi kroz proizvod. E sad, što se tiče ovoga, znači to, jel tako, tu nemamo, to nije teško pokazati, znači prosto imate da je z1 jednako x1 plus i y1, c2 je x2 plus i y2, i sada kad uzmete zbir, dakle, kako sabiramo kompleksne brojeve, možemo da se pitamo, ali mi smo to definisali na početku kada smo pričali o kompleksnim brojevima, dakle ovdje dobijete zapravo x1 plus x2, znači saberemo realne delove i ovdje imamo i y1 plus y2, saberemo imaginarne delove. Kada to uradimo, jel tako, onda konjugujemo sve. Znači ja sam konjugovao zbir, jel tako? I onda zapravo šta sam uradio? Znači, uradio sam sljedeće, znači dobio sam x1 plus x2, jel tako, realni deo, minus i puta y1 plus y2, jel tako? Znači šta radi konjugat? Menja ovaj plus u minus, jel tako? Tako da to smo uradili, znači napali smo zbir, jel tako, ovoga, znači to posmatramo sad kao jedan broj, ali znamo kako sabiramo kompleksne brojeve, tako što im saberemo realne i imaginarne delove, napadnem konjugat, jel tako, na sve to, ja oduzmem sad ovdje razliku i ovdje sad pitam se da li je to jednako ovome. Ali z1 konjugat, pitate se vi šta je to? To je zapravo ovo, jel tako? I z2, koliko nam je z2? To nam je x2 minus y2. I pazite sad, znači ja sad znam koliko je brat konjugat, sad napadam zbir, jel tako? Znači imam ovdje zbir, x1 plus x2, tako je bre, idemo bre, i ovdje je minus i, što je y1 plus y2, tako je bre, idemo bre. I pazite sad, pitate se vi, da li smo zadatak uradili? Jesmo. Zašto? Zato što ovo ovdje je zbir, dobije se ovdje, ovo je ovdje vir, tako da je to lepo urađeno, pa smo se, to je također i lepo snađeno. Znači ovdje minus i kad izvučemo, onda y1 i y2 stučemo, tako da ovdje smo lepo to sabrali i dokazali da je ovo jednako s ovim. Znači konjugat stvarno prolazi kroz zbir.
Ajmo da vidimo za konjugat proizvoda, dakle imamo x1 plus y1 i, je tako? Znači imam sad proizvod, znači napadam proizvod ovoga, znači to je onda x1, x2, ovo znači mora ovo, jel tako? Znači imam ovo i ovo, ok? E sad, plus i puta y1, x2 i ovdje imam x1, y2. Sjajna priča, znači tako, to prosto kako se množe kompleksni brojevi i to smo isto radili, tako to sam isto pokazao, znači prosto izmnožite ovdje realne delove, ovdje izmnožite ovdje sa i na kvadrat je minus 1 pa dobijete ovo, onda imate i, onda imate y1, x2 i ovdje imate i, imate y2, x1 i to je to, znači dobili ste proizvod dva kompleksna broja. Sad, napadnete ovo konjugatom, bratom konjugatom, da vidimo da li to može da nam sada ispadne ova desna strana, da vidimo. Znači napadnemo konjugatom i to je onda minus samo ovdje, jel tako? Opa, x2, samo da se ovo pretvori u laganica, dobro. E sad, to je to i sad napadnemo konjugat ovoga i konjugat ovoga. Dakle, pazi sad ovamo. Konjugat ovoga, ovdje je tako, znači slobodno lagano, nema grčevneka, nego samo cepamo dalje, da vidimo da li se ovdje ovo lepo množi, da li se to na kraju sve lepo složi, znači ovo ovdje množimo taj i taj, ovdje množimo ovaj i na kvadrat je minus 1, kad pomnožimo ovo minus 1, ostaje minus y1 i y2, to znate vi, znam i ja, da vidimo sa i, minus i, jel tako, y1, x2, ovdje x2, jako možda ne liči, i ovdje kad množim x2, samo da vidim, znači ovo je ovdje y2, x1, plus y2, x1, znači to je prosto samo, pogledajte malo znaku i to sve. Dobro. Što se tiče ovog posljednjeg svojstva, znači tu nema šta, znači isto ovo je ovdje brat konjugat, to je ova priča ovdje, ovo je ovdje brat konjugat, to je ova priča ovdje, tako, prosto množimo sa ovim, tako, i onda ovdje imam razliku kvadrata, znači x na kvadrat, tako, x2 na kvadrat minus ovaj na kvadrat, znači to je plus y2 na kvadrat, tako, i gore ono izmnožite sve, sad ovo sve, konjugujete sve, tako, znači zapravo konjugujem, znači prvo vidim šta je ovo razlika, to je šta je ovo, pa to je ovo, a šta je ovo, u suštini, ajde ovako da vidimo, da li možemo iskoristiti ovo prethodno, znači proizvod C1 puta 1 kroz C2, to je zapravo konjugat po ovom trećem svojstvu, to će biti C1 konjugat puta 1 kroz C2 konjugat, ovako. Znači, treba samo da pokažem da 1 kroz C2, kada konjugujem, da dobijem 1 kroz C2 konjugat. E sad 1 kroz C2, to je samo ovo kroz ovo, tu racionalizujem i znači ovo se vrlo lako dokazuje. A i pošto nema mesta na tabli, znači ovaj četvrti onako prepuštamo čitavacu, gledalcu. Dobro, to je to.